जों fourth semester के linguistic part linguistic जों रोखसायनाय के जों नुगै मानो linguistic के आसके যত বড় রনি কখনো বাইকে সারা নাং যত গ্রামারক বেবাनो फोरोंगिरु बुजगिरु नायनि दिसों सेमनो हॉस्पिटलाव गोबां मा बिथि लेब बिथि सनाम जागो फिया अ कग नबो जाय जाय के बिथि हके ब कग भाइके साजाक भाइके बुं आबनो बुजगे नाय इनका कासा लिंग्विस्टिक नि प्लेटफॉर्म नो सों मानि मानो हायनि बागै अ हायंगो प्राय 6000 6000 থেকে 7000 কক दङ अ कग रंनि बिसिङाव बाक्साबा सैथाय लिरिक दङ स्क्रिप्ट बाक्साबा करै फियाबा सैथाय लिरिक स्क्रिप्ट करै हिनफानो बररक थाङै दंनानि थागा गतामो जों कक एबा बुजिलायनो बागै कक नांगौ শুধু বরকनि सिमिया कक अ हासाकाव যত प्राणी दंनाय যতनि कक दङ হয়তোবা जों बुजिलाया आं मानो হয়তোবা जों बंनि कम्युनिकेशन जों सेमि आं मानो फिया যতनो जानिजा कक दङ भाषा दङ आ भाषा बायनो खरकजाते खरकसा कम्युनिकेशन खायनाय चलियो थांलाय फालियो अ हायनि যত मानिखनि रक हायकेनो सामुं सलिलाय दङनि जों नुजागो के जों नायनायखौ नुजागो अ हायंगो आसुक दफा गोबांमा कक बा आसुनु गोबांमा आमहाय आइनि बागै जों नुगैबानो नायनायदि डेफिनिशन आं किसिसा हाइलाइट खायपरुन हायंगो बरक थाङै दंनानि बागै कायसा गोरोंलाय मुंनि लामा नंखा कक जों सेमनो अ हायंगो नों बाय आं ताबो कक साइ गोरोंलाय दङनि आबो बियांतै कक नि बिसिंतै आं जुदिनो कक माया बबांखे आं जेबो खाव आनि जे मुसुंमानि आप मुसुंमानि अब नांनो सावि खनारि मागला खामो यागबै खुबै आसुक प्रकाश खाय मागला खामो हायनो बागै दाम साने फिदि आरो कक बायनो खरकसाते खरकसा गोदालै मानो बरंनि वाना मा किरिमा खाचंमा हामजाकमा खायरकमा खाखामा जलिमा अब जत्तनो तामो उ कक नि बिसिंतैनो जों एक्सप्रेशन सोंनुगो नायनि जलिमानि एक्सप्रेशन खाखामानि एक्सप्रेशन मोनै कथंनि एक्सप्रेशन गोबां मा इंटर एक्सप्रेशन तामो कक नि बिसिंतै जों नुगैमान हायनि बागै अर सानानायो कक खा बररंनि थाङै तंनान बागै बेलायके नागौमानि कायसा मानै होनैदे जों नुगैमान फियाबा जों गोबां मा कक माया रावगो नंगौना कक माया रावगो कम्युनिकेशन खायनायके बेलायनो दङ फियाबा बरक माया फनो बुंनि जे याक ताल बुखुगलार माने ताल आमा पानि जों मा बुसु फियाबा कक मानाय जे बुसिलाय सामाहाय कक माया बाय बुसिलाय आसुक गोरोंलाय मेया मुंसे मुंसा जागा बुजिलाया गेप दङै दंमानि जों नुजागो आमहाय हायनो बागै जों अ कक नि डेफिनेशन जों नायनो थाङो के अ हायंगो जे बरक बाय बरक मनुष्य गोरोंलायनो थाङो गतामो कक बेलाय दोनाखौ कक नि बिसिंतैनो अ हायंगो जत ओंलायमुं गोरोंलायमुं जत्तनो जों सायमान हायनो बागै सुदु बरक सिमिया मुसुमनो नायथों चिबुकनो नायथों बंगु बंनि लैंग्वेज दंना हयतोबा जों बुजिमिया नायनि सिनि बरकनि बिसिङावसो गोबां मा दफा दङ सिनि अंगानानो नायनि जों मलसम कग्रक थिनो बरक साइ दङ फियाबा जों बुजियाखा आबो ताबो जस्ट साउन्ड चिमिकनि खनजो हाबै दंनाय फियाबा मलसम कग नों बुजिखागा ताबो आबो कायसे लैंग्वेज ओङै नों बुजियो दंनाय फियाबा नायनिदि आं जे कब्रक साइतो बनि अब नों बुजितो आं जुदि कब्रक साइबै मलसम कक सावैनि नों बुजियाखै अब जस्ट साउन्ड चिमिङै निन खुनजो खनाय दंनाय केस केस नै आमहाय इंग्लिश कक बाहायनो नाय हिंदी बाहायनो नाय फियाबा नों जे बुजिमानि अब केतामो निनि खुनजो खोनावै आकक बोखाव थाङै नागियो अमनो खरकजाते खरकसा गोरोंलाय बादि आमहाय अमके चेंमुं एबा डेफिनेशन जों अर नगैमानो अरके अमके फातार हानि जे सिकिरनो फातार हानि सिकिरनो अबनो ककनो बाहायके कम्युनिकेशन खायजाक
bahike sajak janija musungmatui eba janija wansongmatui eba janija simatui cherinai research khainai borok sikalanglai haini bagai जों aro saimano sapin tamoni sakanadi language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotion, and desire by means by voluntarily product symbol. Nainidi जों hayungo je borok je kok salaimani a method of je communicating khaimani je idea khlaimani a je emotion khaimani idea khaimani a joto kichu amaherok bebono tamo जों kok ni bisingti se जों serai serake saimano amhai ke ang aru to jotono porina daglang do abo just ang difference rumasi ke oborok norok exam rogo to sina dagla abo just oborok haike cycle kha oborok amake cycle kha just abo program bagir masi abo ke just main branches phaika boni type nai nai जों kok ni bisingo kobang ma bahike sajak bahike kerenglajak abo type tongoi tongo eba gereng boni gereng tongoi tong gereng khmani ke je borok ni tong gereng borok bahike tong bahike cha boni behavior bahai abono regi debani abono gereng phiaba kok ni gereng tong kok bahike sajak bahike kerenglajak bo condition of bahike kok sajak abo kaisa gereng ni bisingtei जों kok no study khai eba porimar khai ke जों kok ni gereng no naine thangke जों puila kaisa nogui mano language is a powerful medium of communication जों saimon na kok wngkha kerenglai bisingo kaisa phan ganang kok lama khani mano ke जों oro rüksai naikhanke saimano na kok bahike power ganang kha bahike communication khaiman bisingte bahike power rei जों oro naine thanga ke जों saimano tabuk nung wan soka na nini bekhani je bisingni of feeling no nang bahike nin tai khorsa bondo no eba nin bayam no khnar nai nin bekha bising awan somani feeling nang khnar de mano maya phiaba ab nin bekha bisingni feeling no nang boni bekhawo thangai boni khonjo khnar nan thanga nang tamaba khuk bai kok ma sanai a kok saune je bono khnare nang nini a je emotion bono kok sau khnare bobo emotion ngi thangmani amo kaisa kok ni phan ni chajabo nai di bororok baksa asake kok sana kere asake kok sana kere bong ni kok thaibai joro mokol ni mukti kalayo haini bagi kok thai kholna kere rok kok thai sana kere rok o kok thai bisukte busuk boror ni bekhano slak jawe boror ni bekhano srabi rom hari bar amno sung o language ni eba o kok ni bisukte samono sung oro te monogi mano nai dai do ta urisa tong thongma muchungma khakama aborok jotono tamo a kok ni bisukte sung semono phiaba nang tong thogoi tongkha nini a tong thomani expression sung bahike sebanai nini bekha bisini tong thomono a bekha to bisini tong thomono expression khaine thake nang kok bai masana aga suk tong thoi toka suk ko toka ke nang nin bekha o dukhu nangai tongmani a expression nang bahike sanai abo kaisa kok ni bisingti no haini bagino oro sautama language is a powerful of medium of communication abon sawo kok ka kaisa khorsate khorsa kerenglai mani abo kaisa belai phan kra khai naini di sung bondo to khana thanga tamo ba kok ni bisingti ma kerenglai kok ni bisingti no kok ma salai amai haini bagai kok ka kaisa belai no boroni sago belai nangkumani mani ni sung songi dai mano amai sung teke sapai na thanglai na aboke 2 number point na language is arbitrary oro sawo kok wngkha kaisa bumung pharjak to kok wngkha kaisa bumung pharjak abo o haygo sung naising naikhanke jotono janija kok bai mung pharlayo nai di
sini kok bai sung aro sung phunung bari o sung nugi mano tamo sung sini kok bai phalayo na sini kok bai sung suina tamo o ko sui hunu kok borok bai dog no sui hunu phe English bai suino dog hunu phe Hindi bai bono kurta hunu Bengali bai bono kukur hunu Sanskrit bai bono kukur hunu Telugu bai bono kukka hunu Marathi bono kurta hunu Gujarati bai bono tamo kutru hunu Arabic bai bono tamo kalp hunu naine di sung oro nogi bono language is arbitrary means o hayungo joto borok no janija kok bai janija mung phalayo হয়তো বা sung naine di example sung mukyum haplok no ke English bai mas tamnai mukyum eba mushroom বাংলা কক bai ul no amahai ke naine di jaija kok bai jotono mungse mungse mane ni mung phelayo mane salayo pharlayo amahai sung wah no bangla bai bas no English bai bamboo no yamai ke kaisa ke kok media abo pharjagi phe kaisa bosongo naine di sung sini bosongo sung ruksai naine ke abo hairok je mung pharjagi family yongsa kuksani hoite bupang wafang joto inter o hayong ni joto manai ni gru aje pharjagi family abo sini bosong eba sini bosong kok pharjamoni juda o molsom kok bai pharjamon juda বাংলা কক bai pharjamon juda English kok bai pharjamon juda abo jaija language bai jaija kok bai phalayo sung phagram mano boi ni kok bai tei oino bupang ni mungui mano hoito ba sung walai himano boi ni kok bai alkangi mano hoito ba sung chopiping himano boi ni kok bai abo keringi mano baksa kok oino kok bai hini mano amahai haini bagi language is arbitrary ke je thayo je bosongo je bosong ni borok bai je mung pharjakmani amani rok no hono arbitrary mane katal ke mung pharjakmani aborok no arbitrary hono ta oro busi daman Iya sir bujina tongo o doi number ke sung just kok thaise bai short ke sana thang ke je bosong ni borok janja kok bai bupang wafang panang mal mata pang borok munsu pang jesni panatamo janija un janija sak bai thangni kok bai mung phalai mane akong no sanani ta sung oro knogui mano language is systematic au kok kaisa raida ni bisukti ni sung sana nauna oro tam sanadi joto kok no kaisa raida tei sajagi tongo abagi no joto kok ni no kok samung ni kongma tongo hunjago na kongma means grammar sara kok sakangke sung lachima sincha ngai thanai taburom ni nung oko rogo phano news channel rogo phano nung kok thaisa sungjaka tini masa tamnai tini masa borok bakha tini khoroksa pon bakha ama heroke ungrammatical nung kok saito ka tamo borok ba lasimung rujanai o borok ba tamo poriada o borok ba tamo okoitokha mokol dulsa kerai torokha ama herok nei nung ungrammatical saitong hangke tamo nung borok bai lasimung rujanai haini bagai okong no serai ke bujui saithana bagai saimana bagai kaisa kok ma nei sung manui mano o kok mani raidar bisukti no kok no jai ke serai ke khrap ke jai ke buchiri sajago naine di sini kok borok ni je classifier eba lekhamung no ruksai sung kisisa naine thakono mokol no ke je mokol size no ke kolsa no na mokol ni siteksa kotorong thang abo tamo botol ni thang dulsa ke wa becek no no wacheng na wacheng a wacheng ni sakani bosong no